Naše samoodržanje imperativno traži od nas da likovnost koja se stvara na tom našem terenu bude stvarno obojena, stvarno živa, bez ikakvih ili što manje natruha belostranskih, inozemskih. A nije li to samo stvar izbora? Jer recimo u pojedinim fazama i vi ste nešto što je ipak bio evropski stil, recimo secesija ili što je ekspresionizam, vi ste ipak u tome učestvovali. Nije to samo stvar izbora da neki umjetnici učestvuju u jednim, a drugi u drugim strujanjima? Slušajte, mi nismo mogli da ne sudjelujemo. U prvom deceniju našeg stoljeća uključio se Babić u smirene tokove vladajuće secesije, ali su ga nemirna strujanja Prvog svjetskog rata uskoro usmjerila ekspresionizmu. Od izgubljenog autoportreta 1914. do izgradnje 1919. godine, Babić je u nizu dijela tog razdoblja progovorio likovnim jezikom dotad u nas nepostojećim, a ostvarenja kao Crvene zastave ili Crna zastava ostaće antologijske vrijednosti modernog hrvatskog slikarstva. 20. godina posvećuje se Babić intenzivno kazališnoj scenografiji. Suradnja dramaturga Miroslava Krleže, redatelja Branka Gavele i scenografa Ljube Babića stvaralački je poticaj hrvatskom glumištu, kako bi rekao Gavela, a dijelom znači i sretni trenutak našeg ekspresionizma. Evo, ovo je skica sa glavnog fokusa Vučjaka Miroslava Krleže. Pozadi vidi se vizija, zelena lampa redatelja, silueta scenografa mene i kako konstatira Miroslav Krleža da se tu igraju Brankec i Ljubek, a na grbači njegovoga teksta, ali bez mene, i otiđe napolje. Scenografija nekih ranih Krležinih drama još je u tragu ekspresionizma, kao što su to bile i drame same. Ali šekspirski teatar odjenuo je Babić kreativno i bez historicizma. Za komediju Na tri kralja, srodno najnaprednijim istraživačkim tendencama oblikovanja scene u duhu Bauhausa, izgrađuje Babić pomoću dva jednostavna srebrna poluvajka u svakoj sceni uvijek nove stereometrijski čiste prostorne odnose. Ova invencija nagrađena je 1925. godine u Parizu Grand Prixom. Slična je strogost, jednostavnost i klasična čistoća u inscenaciji Hamleta 1929. godine i ostalih Šekspirovih dijela. Ali će Babić uvijek nanovo tragati za podudarnošću scenskog sadržaja i njegove vizualizacije, te će impresionističku atmosferu Debussyjeva baleta Peleas i Melisanda dočarati treperavim zavjesama. Orijentalnu romantiku zvučnim koloritom i fantastičnim oblicima kostima, a folklorom inspirirani balet Baranovića opremiti na način pučkog licitarskog umijeća. U čemu je funkcija, po vašem mišljenju, te pučke narodne umjetnosti? Najjednostavnije zato što je direktnija, najdirektnija.
Vidite, naše posljednje selo, danas više nema kostime, ali ovdje vidite, taj kostim, još ono stanje vam je ipak još tu sačuvalo. Moja dužnost, mislio sam, od mojih najranijih dana, da to šta je urođeno, makar bilo i malo i sitno, ali je originalno. Mene su krivo shvaćali da treba po nekakvim tablicama, nekakvim formulama slikati. Nije tačno. To je samo pokazatelj bio kako se približujemo onomu originalnom našem. Te naše, to nije seljakovanje, ali zato ono šta je rodilo se tu, ja sam godinama pokušavao da sistematski to pokupim što je još tu preostalo. Jer moderna tehnika danas uništava taj kostim. Ja sam još ono zadnje možda uspio da sačuvam u ovih par tabla. Pa to je dobro. To je dobro. Zadovoljni ste s tim poslom? Zadovoljan sam. A kad ste to radili? Pa to sam radio na Orebiću. Ima li stvari koje smatrate da nisu vrijedne od onih što ste slikali? Ima ih jako mnogo. Jako mnogo. Da, ali ovo mi nije loše. Umjesto imitacije folklora ili doslovnog prenošenja normi naivnog pučkog izraza u profesionalno slikarstvo, Babić je u nizu slika najizvornije otjelovio ugođaj pejsaža svog rodnog kraja, Pokuplja i Zagorja u svim mijenama godišnjih doba. Skali sumornih boja sjeverne Hrvatske znao je suprotstaviti zvučne i opore akorde južnog jadranskog pejsaža, sažimajući sunčani žar u boji zemlje crljenice, prozirnim ljubičastim sjenama i živom sivilu dalmatinskog krša i kamena. Već 1914. godine otvorio je Babić privatnu slikarsku školu, a od 1916. predavao je na Zagrebačkoj umjetničkoj školi, kasnije Akademiji likovnih umjetnosti, poučivši slikarskom umijeću generacije naših umjetnika. Ne namećući im svoju metodu, razvijao je kod svih osjećaj za boju i temeljito poznavanje slikarskih tehnika. Podjednako djelotvoran pisac kao i slikar, Babić je objavio velik broj članaka i 15-ak temperamentno pisanih knjiga o stranoj i domaćoj umjetnosti, a kao najznačajniju umjetnost kod Hrvata, još uvijek najcjelovitiji pregled naše umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Još su brojnije njegove opreme knjiga i časopisa. A koliko god su časopisi koje je uređivao Krleža, kao Plamen ili Pečat, izuzetna literarna značenja, postali su, zahvaljujući Babićevoj opremi, podjednako i likovni pojam. U
domeni takozvane primijenjene umjetnosti, opreme knjiga, kao i plakata, Babić je u našoj sredini održavao visoku razinu kriterija. Originalna rješenja, redukcija oblika na vizuelni znak, a naročito oslanjanje na neposrednu izražajnost samog slova, ukazuje ponovo na Babićevu ulogu u integriranju hrvatskog slikarstva u krug htjenja i stremljenja suvremene evropske umjetnosti. Žive boje, samo kako bi čovjek si poželio. Meditacije nad mojim vrtom koji je bio često kroz ova ljeta moja jedina utjeha. Uvijek će se nanovo govoriti o Babićevim autoportretima kao primjerima vizualnog istraživanja i međašima vremena koje protiče. Ali vrijeme umjetnikova djela ne protiče jednosmjerno i nepovratno kao vrijeme njegova života. Pa iako se lice 70-godišnjaka sve više bora, a kosa već odavna bijeli, u djelu je vrijeme jednom zauvijek zaustavljeno i možemo ga čitati s bilo koje strane. Tako i danas Babićevi mladenački akvareli nastali u vrijeme lutanja Španijom prije pola stoljeća nisu ništa manje suvremeni, spontani i uznemireni no što su bili u času nastanka.